ari stade imeze neza ariko ifite amateka ababaza kurushaho. Iyo stade yubatswe mu nzozi ariko na n'uyu munsi iracyateje impagarara. Emirates Stadium ni nziza, ni nini kandi igezweho. Kuva yafungurwa mu mwaka wa 2006 imyaka irenga 20 irashize. Abatoza barahinduka, abakinnyi baragenda hakaza abandi. Ariko Arsenal ikomeza kubura igikombe. Ese Emirates Stadium ni umugisha cyangwa ni igiciro gikomeye Arsenal yishyuye ku mateka yayo? Iyi ni inkuru ya stade n'inzozi zitigeze zuzuzwa. Niba uri umukunzi wa Arsenal cyangwa ukunda umupira w'amaguru cyangwa ukaba ukunda inkuru zidasanzwe, urakaza neza iwabo w'ibidasanzwe muri Bimaga ku kibuga cya Highbury. Aha ni Arsenal yatwariye ibikombe byinshi bya Premier League. Mu mwaka w'imikino wa 2003 2004 Arsenal yatwaye igikombe idatsinzwe umukino n'umwe. Ibi byandika amateka. Ibi byamenyekanye nka The Invincibles kubera ko gahigo yari igize ko gutwara igikombe idatsinzwe umukino n'uyu n'umwe. Icyo gihe ibyishimo byari bidasanzwe ku bafana ba Arsenal bari mu minsi myiza itangaje. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Highbury yari no kandi amafaranga yinjirizaga Arsenal ni yaragihagije ku rwego rw'umupira w'amaguru wari ugezweho muri icyo gihe. Ibyo byatumye mu intangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2000 ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal bwafashe icyemezo gikomeye cyane cyo kubaka nka Manchester United ndetse na Chelsea, dore ko zitari ziboroheye. Indi mpamvu rero yatumye Arsenal yubaka ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal bwafashe icyemezo cyo kuguza amafaranga menshi yo kugira ngo azabafashe kubaka stade yabo bwite. Mu mwaka wa 2004 nibwo Emirates Stadium yatangiye kubakwa. Yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2006 ifite imyanya irenga 60,000. Emirates Stadium nabwo yari ihendutse kuko yatwaye amafaranga menshi cyane, hafi miliyoni 100 z'amapaundi. Izo miliyoni rero nizagiriye ku bw'ubusa, ahubwo zazanye igiciro gikomeye mu ikipe ya Arsenal. Ibi byatumye Arsenal igira amadeni menshi akomeye cyane. Icyo gihe Arsenal yagabanyije amafaranga yo kugura abakinnyi. Ikindi kandi nuko yagurishije n'abakinnyi bayo bari bakomeye b'icyo gihe, barimo Thierry Henry, Cesc Fabregas, Robin van Persie ndetse na Samir Nasri. Muri iyo minsi mibi rero umutoza Arsene Wenger yahisemo kurinda ejo hazaza h'ikipe, yirinda gutwara ibikombe by'ako kanya. Icyo gihe yubatse ikipe igizwe n'abakinnyi bakiri bato bafite impano ariko nanone batari bafite uburambe buhagije. Arsenal yakomeje gufata umwanya muri Premier League ariko ibikombe byo birabura. Ibyo byatumye abafana benshi batangira kwibaza niba stade iruta ibikombe. Nukubera iki muri icyo gihe Emirates Stadium itazanye igikombe? Muri iyo minsi amadeni ya stade yari menshi cyane, dore ko amafaranga yajyaga kwishyura imyenda yafashwe kugira ngo hubakwe iyi stade ya Emirates. Ku rundi ruhande ari nako ikipe ikomeza guhangana n'amakipe akize ayirusha ubushobozi afite amafaranga menshi, dore ko aya makipe ya Chelsea na Manchester United zaguraga abakinnyi bahenze icyo gihe. Ikindi kintu cyatumye igikombe kidataha hariya muri Emirates Stadium nuko Arsenal yari yarabuze abakinnyi bakomeye igihe kirekire, dore ko nta mafaranga yari ifite kandi abeza bose yarabagurishaga. Emirates Stadium ikomeza kuba amayobera atari uko nta gikombe, ahubwo n'imiterere yayo. Aha abafana benshi bavuga ko ari nziza cyane ariko idafite ubwoba ndetse n'urusaku nk'uko Highbury yari imeze. Zigera kuri 5 harimo iyo mu 2014, 2015, 2017, 2020 na 2023. Nubwo yatwaye ibikombe, ibi byari ibyishimo by'igihe gito kuko bitisha inyota y'abafana bafitiye igikombe cya Premier League.
Abafana ba Arsenal barategereje, barabona abandi bishimira ibikombe bamarira akajenga mu maso. Uru rukumbuzi rudasanzwe abafana ba Arsenal bafitiye igikombe cya Premier League bazarushyiraho igihe iki gikombe bazaba bakigaruriye, kuko Premier League kuri Arsenal si igikombe gusa, ni icyubahiro, ni ukwibuka The Invincibles, ni ukuvuga ngo twagarutse. FA Cup irishimirwa ariko Premier League irifuzwa. Emirates Stadium si umuvumo, ni igitambo ariko gisa nk'icyabyaye umuzimu. Ndavuga umuzimu wo kudatwara Premier League. Umunsi igikombe cya Premier League kizagera muri Emirates, umuzimu azaba apfuye. Na n'uyu munsi urupfu rw'uwo muzimu rutegerejwe n'abafana benshi ba Arsenal. Niba nawe utegereje urupfu rw'uwo muzimu, duhurire muri comment. Wibuke ku liking ino video ukande subscribe kugira ngo dukomeze tubana mu bintu bigiye bitandukanye.